I posebno ljudi, dobrodošli u novi video na našem kanalu. I u današnjem videu, kao što vidite, radit ćemo 5 stvari koje možda niste znali o Narutu. Dakle ljudi, napravio sam ovu epizodu zato što sam vidio da vam se dosta svidjela epizoda stvari koje niste znali o Hokageima. Dakle, došli smo do nekih 700 pregleda na videu i 40 nešto lajkova. Tako da želim ovim putem da vam se dosta zahvalim i isto vam se zahvalim na 320 suba, tako da eto, hajdemo na video. Zombie apocalypse. Kakashi mrzi da ga neko zove gospodar Hokage. Shisui je postao Jonin sa samo 11 godina, što je neverovatno. Sai i Orochimaru su jedine dve osobe koje imaju potpuno bled ten u Naruto serijalu. Znamo da bukvalno svi mrzimo Sakuru, ali bez Sakurine medicine Naruto, Sasuke, Karin, Kankuro i Hinata bi bili mrtvi. I posljednja stvar za danas jeste da Shikamaru je 3 godine mlađi od Temari. Wow, brate. I dakle ljudi, znam da je bio kratak video, ali jednostavno nisam imao vremena da tražim još nekih zanimljivosti. Tako da ako želite u sljedećem videu da bude 10 stvari koje niste znali, obavezno ostavite like i mi se vidimo u sljedećem videu. A do tada veliki pozdrav.